place. Je suis sur place, ça y est, comme mon centre hapa hivi. Monument hapa kwenye watu wote wanazoea fanya ma meeting pale. Mais il y a personne, aucun M23 mwenye mimi naona. Hakuna, nishazitembea, niko tembea sasa barabara. Mais hakuna. Il y a aucun élément de M23 signalé ça y Uvira. Na Fardc atuoni na M23 atuoni. C'est ce qui est là. Mais oui. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turebe uko bihagaze nyuma yuko mama 23 yamaze kwinjira mu bice bitandukanye. Kugeza ubu rero igisirikare cya leta ndetse nabo mu bazarendo bariyemerera ko batangiye kuba bava mu gice kinini cy'uyu muji. Mama 23 yahinjiye. Ni munyemerero natwe duhamagara umunyamakuru wacu uri mu karere atubwire mu buryo bw'iramvuye bikomeje kugenda biba ndetse nuko bihagaze. Turebe uko bikomeje kugenda bikorwa ndetse no ku rugamba ruhagaze magingwa yaho bitangazwa ku Burundi ku mupaka abasirikare bahari batangiye ibikorwa bidasanzwe. Hagati aho rero biravugwa ko muri Sena y'u Burundi havutsemo ikibazo gikomeye ibyatumye vérifiée Kuri yo yegura muri Sena. Turareba rero situation ihagaze uko ihagaze muri politique y'u Burundi mu gihe kuri ubu bigaragara ko igeramiwe n'ibibazo bikomeye. Hagati aho rero ICR ikaba yo imaze gusaba RDF AFC ndetse bakagaragaza ko bashaka ko yakura abasirikare bayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda kenshi rwagiye ruhakana ibyo kohereza ibijyanye n'abasirikare muri iki gihugu. Hagati aho guverinoma y'u Rwanda yasubije Kisekedi n'u Burundi ku bimaze iminsi bitangazwa. Turareba uko bihagaze, turebe situation iri mu karere, turebe kandi ibikomeje kugenda bitangazwa. Ibihugu bikomeye ku isi birimo Denmark, Ubuholande ndetse n'ibindi bihugu biragaragaza uburyo ki umutekano uri guhungabana. Raporo isohotse iragaragaza ko abarenga 70 bapfiriye mwifatwa ndetse no kwinjira kwa M23 mu mujyi wa Uvira. ICG rero ikabitewe impungenge zidasanzwe n'ikoreshwa ry'amadrone APRN ikomeje kugenda igaragara muri aka gace. Ku murongo wa telefoni tayari Karemba Aimable hageze agiye kutubwira situation uko bihagaze Uvira ndetse n'ukuri ku bimaze iminsi bigaragara. Karemba wiriwe neza? Mwiriwe neza muraho murashimira Imana. Turakomeye bwana Karemba Aimable. Kugeza ubu rero ku mbuga ngurukana bumenyi nta yindi nkuru hari uti Uvira tombe AFC yinjiye abazarendo bo bakavuga ko bari gukora repris stratégique tactique. Bihagaze gute kuri ubu kuri guhari n'ukwe Karemba Aimable? Igihari ubungubu umutwe wa mama 23 nyuma yuko ku munsi w'ejo biriwe mu misozi yegereye hano za Kiriba, bari mu misozi yegereye hano za Runingo, bari mu misozi yegereye za Tema mu burasirazuba bwa muri Uvira. Yego. Nyuma yuko imihanda RP 2013 mu byerekezo bya za Kiriba umanuka za Kavimvira twagiye tubona imirongo y'abasirikare ba M23 bagenda bamanuka baherekeza. Yego. Kuri uno munsi rero mu makuru ahari nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi abasirikare bari bafite mu misozi ya za Kawezi nyuma yuko bahavuye bakajya mu mujyi rwagati bakavimvira. Yego. Kugeza mu masaha ya nijoro. Yego. Ubu igihari cyo kuvugwa cy'ukuri nuko imisozi yo muri Uvira. Yego. Umutwe wa 23 wamaze kugera ahitwa za Kavimvira. Yego. Ni ukuvuga ngo umutwe wa 23 wamaze kugera ahitwa Kibondwe. Yego. Uri ahitwa Muhange. Uri ahitwa Munanira. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bikereka ibice
bimwe na bimwe nabwo twagiye tubona basa naho bamanuka bavamo iriya misozi ya za Kavimvira, Karungwe ndetse na za Wazarendo. Yego. Nabo abasirikare ba Fardc berekeza mu misozi yegereye za Muheta na Katongo. Yego. Ariko mu kuri nyako twavuga ariko rwose uruhande rw'igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Ntabwo bigize bagerageza kurwana cyane, birashoboka yuko wenda babikoze mu rwego rwo kugira ngo barengere icyitwa société civile. Ese kare kugeza ubu abo basirikare cyangwa izo forces za Wazarendo ndetse na Fdnb na Fardc kuri ubu bari hehe? Abenshi bagaragaye bambuka n'umuhanda wegereye hano uva Kavimvira werekeza Bujumbura, n'umuhanda Uvira Bujumbura hano mu cyerekezo kigana za Gatumba. Yego. Hari abagaragaye baburira amamoto berekeza Bujumbura, hari abagaragaye burira amagare, abandi bipakira mu mamodoka bajya mu cyerekezo kigana Bujumbura. Yego. Abandi bamanutse mu majyepfo ya Uvira berekeza ahitwa za Karungwe ndetse na Katongo hano hafi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Bambuka n'amato menshi rwose wabonaga yuko amato yose yari yakoranyijwe, ayandi ari kuva mu byerekezo kare yari amato ya gisivili, yari amato ya gisirikare. Uvuga ngo ubwato amato yose yaba ari gisivili yaba ari gisirikare yagerageje gukoreshwa n'igisirikare cya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa by'umwihariko Fdnb na Wazarendo. Yego. Bagerageza kubikoresha bambuka berekeza muri ziriya ntara zo mu gihugu cy'u Burundi. Hari abafungiye mu byerekezo bya Rumuhonge n'ubaka kanya bivuga yuko aribo babaniye barinze mu byerekezo bya Makamba, nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi kiri kivuga yuko mu gihe ngo M23 yaba yafashe Uvira wana n'icyizere gihari yuko bitana kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Ariko umukuru nyako nuko ibi bice byano za Kavimvira, Kibondwe, Kayaje, Munanira, Shenge, Kirungu na Kitara. Yego. Yewe ni ibice byegereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, cyane cyane ino misozi za Katongo. Fardc ndetse na Fdnb bamaze kuyikura. Yego. Nubwo M23 bagerageje gusa naho bayirwanya cyane ku ruhande rwa Wazarendo na Fdnb mu bice byahariya Kibondwe na Kavimvira. Yego. Ariko urusaku rw'amasasu ntabwo rwigize ruba rwinshi nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Fardc bavuze ndetse kandi batekereje bagakeka yuko ngo uyu mutwe bitewe ngo yuko ngo ushobora kuba ufitanye ubufatanye bukomeye cyane na bamwe mu baturage batuye muri n'umujyi wa Uvira. Yego. Nicyo cyatumye uruhande rw'igisirikare cya Fardc n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Yego. Bahitamo gufata umwanzuro wo kwikura muri n'umujyi wa Uvira bakumva urwego rwo kugira ngo n'ubundi bataza kuhatakaniza ubuzima mu buryo butunguranye. Mu by'ukuri kare ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuturage ajya gukorana n'inyeshyamba mu gihe ari igisirikare cy'igihugu? Aho biri guterwa n'iki? Ahangaha cyane ku ruhande rw'uyu mutwe M23 ufite Alliance du Congo, ufite uburyo igenda yubakamo politike uko umunsi ugenda uzaza undi abantu yabirebesha amaso ngo banabisobanura mu buryo navuga yuko bugezweho. Yego. Cyane n'abaturage bavuga uri muri Kinyarwanda batuye muri Uvira mu minsi mikeya makumyabiri zitarinjira no muri Uvira twagiye twumva raporo zagiye zisohorwa cyane n'uruhande rwa leta ya Kinshasa banamagana Wazarendo ibikorwa bakomeje gukora by'ubunyamaswa hano muri n'umujyi wa Uvira, birimo ubusahuzi, birimo n'ibindi bitandukanye. Yego. Kuba rero Wazarendo wenda zaragerageje kuba zikora bino bikorwa bikagenda binagabanyuka wenda ku ruhare rukomeye ku mbaraga z'igisirikare cy'u Burundi, Fdnb cyangwa na Fardc muri rusange. Yego. Hari bamwe mu baturage n'ubundi bagiye bacibwa amarenga bavuga batari ko n'ubundi wanasanga wenda twebwe umutekano kuwubona uyu mutwe mu 23 turamutse winjiye mu mujyi wa Uvira aricyo cyadufasha, bitewe n'uko bageragezaga kugereranya uburyo umujyi wa Goma umeze, umujyi wa Bukavu uburyo bimeze mu bice bimwe na bimwe byari birimo umutekano. Abaturage rero bamwe na bamwe bafata imyanzuro yo kuba bakora n'umutwe M23 n'ubwo ndavuga yuko bishoboka yuko ari n'ikiguzi kibanga uyu mutwe wa M23 cyangwa ACTU Congo bashobora kuba baratanze kugira ngo abaturage bagerageze gufatanya nabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego, kugeza ubu kubirabana n'urujya n'uruza muri uyu mujyi
watubwira ko bihagaze gute bwana Karembe Mable? ku rugendo ruza mu makuru yimbitse yeruriye muri uno mujyi wa Uvira ntabwo muvuma z'abaturage zihagaze neza. Yego, abaturage batuye za Kavimvira, Kiroma, Kibondwe ndetse n'ino misozi ya za Karungwe. yego, yewe n'iyi Kawezi urabona yuko bafite ubwoba, ntabwo bari gusohoka mu nzu. yego, abandi mu bari bafite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ari abafite utubari, ari abafite amabutike, ntabwo bari kuyafungura, benshi bifungiranye mu mazu yabo, ariko n'abandi baragaragara mu mihanda basa naho rwose bagaragaza yuko kuba umutwe wa M23 wafashe ibi bice bimwe na bimwe nta kintu babwiye cyangwa nta n'icyo bibatwaye. yego, ariko mu kuri nyako nuko umutekano mu mujyi wa Uvira ntabwo uhagaze neza, kuko hari n'ikika ngo gihari ko kuba Fardc Fdnb bashobora kuba bahahunze, bishoboka yuko ibintu byakozwe mu buryo bw'ibanga bikomeye, hashobora no gukoreshwa indege za Sukhoi cyangwa drone mu rwego rwo gusubiza inyuma n'umutwe wa M23. yego. Karembe Mable, wenda mbere gukomeza utubwira, ndagira ngo unyemerere turebe ku zatangajwe na guverinoma y'u Rwanda nyuma y'ibimaze iminsi bivugwa yabo Burundi ndetse na son excellence Kisekedi Chirombo. Ubwo turagaruka n'ubundi tubwira n'ahandi uko bimeze by'umwihariko mu nkengero za Uvira. Guverinoma y'u Rwanda rero yasubije Kisekedi no Burundi ku bimaze iminsi bitangazwa ndetse n'ibimaze iminsi bivugwa. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025, riravuga ko kubera icyumweru gishize ibisasu biterwa ikamanyura biva mu Burundi, abaturage ba Kongo barenga igihumbi bahungiye ku mupaka berekeza mu Bugarama, aha ni mu majyepfo y'akarere ka Rusizi, mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iherereye mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi. Igisirikare cy'u Burundi cyakusanyije ingabo zirenga 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo zikorera guverinoma ya Kongo, kandi zigota imidugudu y'abanyamurenge muri Minembwe mu rwego rwo gushaka kwicisha inzara abaturage. Guverinoma y'u Rwanda iravuga ko yatangaje yebyeruye ko itazubahiriza ihagarikwa ry'imirwano iryo ari ryo ryose, kandi ko irwanira kongera ni murambabarira ni leta ya Kongo yatangaje ibingibi. Nubwo rero inzira y'amahoro yasubukuwe, ngo byinshi kuri gukomeza gushaka igisubizo cya gisirikare byamenyeshejwe umuryango mpuzamahanga. Nubwo rero bafite uburyo bwabo bwo kugenzura kandi amakuru menshi araboneka ku mugaragaro, umuryango mpuzamahanga ntiwigeze usaba ko ibyo bitero byateguwe mu mezi menshi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigakorwa mu cyumweru gishize bigomba guhagarara. Byongeye kandi ngo kuba leta ya Kongo yarananiwe guhagarika FDLR nk'uko byateganywaga mu masezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa Kamena 2025 bikomeje kudindiza gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Intego nyamukuru y'aya masezerano ya Washington ni bigaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze yitegura guharanira amahoro, nubwo Perezida Kisekedi yitabiriye umuhango wo ku itariki ya 4 Kigarama 2025, nkaho rero bikaba rero bigaragara ko nta kigeze gitanga umusaruro. Kugeza ubu iri tangazo risoza rivuga ko gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano aherutse gushyirwaho umukono ari ikintu cyihutirwa, kimwe no gusoza imigereka isigaye y'amasezerano ya Doha hagati ya FC na leta ya Kongo, ngo niyo nzira ifatika iganisha ku mahoro, ituze n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Urebye guverinoma y'u Rwanda irasa nk'isubiza ijambo rya Perezida Kisekedi herutse kugeza ku baturage, ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano yashyizweho umukono i Washington, ndetse no gusubiza ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana aherutse kugeza ku badiplomate, ashinja u Rwanda kurasa ku butaka bw'u Burundi. Karembe Mable rero ni muri diplomasi bigezweho. Noneho ongera dusubize ku mirongo y'imbere y'urugamba, ukomeze tubwire ibiri kugenda biba. Ubungubu rero igihari mu mugambi ukomeye cyane n'ubundi wo gukomeza gusatira ibice byinshi bitandukanye cyane, ndavuga ku ruhande rw'umutwe M23. Yego, imisozi cyane hano muri Minembwe, nk'ino misozi ya za Kihande, iriya misozi ya za Kidija nka Kingwengwe,
yego aha hagaragaraga imirongo myinshi y'abasirikare b'abarundi bari barafunze ino mihanda ihuza Uvira na Minembwe. yego igisirikare cy'umutwe wa M23 rero kiri gukura abasirikare muri byerekezo bya Lungutu ndetse na Sanje hafi y'isanganya ry'umuhanda nka Route Nationale 5 uva mu byerekezo bya Sanje werekeza mu byerekezo bya Minembwe. yego mu rwego rwo kugira ngo urubundi uruhande rw'igisirikare cya M23 ngo kibashe n'ubundi guhurizamo hamwe ibi bice byafashwe n'utundi duce dutandukanye n'ubundi ngo kwakontorera rimwe, kuko urabona yuko n'ubundi ifatwa rya Uvira cyangwa kwinjira mu misozi yegereye Uvira byakozwe mu buryo bwa M23 mu rwego rwo kugira ngo udusozi twinshi dutandukanye dutanze Uvira bazadufate bitonze. yego kugeza ubu babacanshuro bari baraje, hari bavuga ko baturutse muri Romania, abandi baturutse za hari wambwiye ni muri Canada, ni muri Amerika y'Amajyepfo. yego baturutse muri Amerika y'Amajyepfo. Muzo kuri bo hari abafashwe mu makuru mufite, ese hari abarundi bafashwe bihagaze gute? Kuko Kone Inanga yavuze ko abanyekongo bo bari kurwana, yaba aba Fardc ndetse n'abazarendo bo bagomba kumva batuje kuko bari mu gihugu cyabo, ariko se aba banyamahanga bijanditse bo byarangiye gute Karembe Mable? Ku ruhande rw'abanyamahanga cyane nko ku ruhande rw'abacancuro nigeze kumva hari amakuru ariko tutarayemeza neza kuko M23 ntabwo iragira byinshi bitangazaho. yego gusa mu makuru dufite nuko hari abacancuro ngo barenga 14 bafatiwe mu masanganya y'imihanda ihuza Uvira ndetse na Bukavu ndetse no misozi yegereye Minembwe. yego ibi rero biravugwa ndetse kandi bemeza ko bagiye ku 14 ndetse kandi ngo n'abarundi barenga 114 bafashwe, protege na 16 ndabona ariko imibare ivuga. yego hakavuga yuko hafashwe n'abandi basirikare ba Fardc nyuma yuko wabamenye quartier bafatiwemo Karembe Mable. uduce twinshi bagiye bafatirwagamo wasangaga ari no misozi ya Kiriba, ugasanga ari ya misozi ya za Mwange n'ubundi kuko ino misozi ya za Kibongwe n'ino misozi ya za Kiriba nanga za Kawezi. yego uyu mutwe mbere yuko hinjira biravugwa yuko wabanje gutangatanga ndetse kandi bamwe mu basirikare b'abarundi babwirije kwikura muri bino bite mu gihe batahikuye, n'ubundi biravuga yuko aribo baje guhura n'ikibazo gikomeye cy'uko baje kugwa kuba rwose M23 yahisigira mu duce bari baherereyemo. yego biza no kurangira benshi muri bo n'ubundi babonye nta yandi mahitamo bafite uretse kumanika amaboko. yego kugeza ubu kubirebana na renfort cyangwa se gukora control offensive byo byaba bihagaze gute? Hari control offensive ndiri kuba mu bice bitandukanye M23 amaze kugeramo kugira ngo FRDC cyangwa se abazarendo bagerageze babyisubize? navuga yuko mu bice mu 23 irimo hari ubwoba burahari, kuko nubwo tuvuga kuri position y'umutwe wa 23 ko ari societe civile ihagaze ku ruhande rwabo nkeya, ku ruhande rwa Fardc biravuga yuko hari bamwe mu baturage aka kanya yego izi za Wadarendo abasirikare ba Fardc bashyize intwaro hasi, ariko aka kanya bakaba baryamye muri ayo mazu yabo. Bumva yuko rero n'ibitero biri kuvuga yuko biri gutegurwa Bujumbura by'izi ndege za drone bishobora kuba byakorwa, kuko biravuga yuko uyu mutwe uri guhangana n'uburyo bwo kuba nibuza bakubaka GPS jamming mu buryo bw'igihe gitoya kugira ngo bahangane n'ibi bitero. yego urabona yuko nubwo Uvira biri kwemezwa cyangwa biri kuvuga yuko yabaye tombe, ariko icyizere ntabwo gihari yuko Uvira yaba yabaye tombe 100%, kuko nubwo M23 twabonye basirikare bari za Kavimbira, twumvisha basirikare bari za Mwange, bari za Kiroma, bari mu bisozi itandukanye ya hano za Gomba na za Kitara, ariko si uko bisobanuye yuko uyu mutwe mu gihe gitoya ushobora kuba atagabwaho igitero, kuko no muri no misozi za Fizi twibikiranya yuko iriya misozi ya za Karembe ino misozi yegereye za Baraka hari abasirikare benshi b'abarundi bahahungiye, hari abasirikare benshi b'abahibu special force ba Fardc bahahungiye. yego kandi ibi bice byose bitangatanze umujyi wa Uvira. Birumvikana yuko rero nubwo habaye kuba uyu mutwe wakwinjira muri Uvira, ariko ikizere cy'uko Uvira hafashwe 100% cyo ntabwo kiragaragara neza.
bivuze ko n'ubundi izasarambwe ziracyakomeje akazi. Hari abaturage bakiri guhunga nyuma y'uko Nyarugabo ku mugoroba w'ejo yabahumurije basaba ko bagomba kuguma mu bice byabo ko AFC ije kubatabara. Ntabwo abaturage kubabwira yuko AFC ije kubatabara, barabizi neza ko no mu bindi bice wenda byagiye bifatwa n'ubu bitarimo umutekano 100%. Yego. Navuga yuko abaturage bo ntago ari uko nguko bizerera mu mutekano hano muri Repubulika Demokarasi kuko abenshi muri bo bahamuwe n'iyi ntambara. Yego. Benshi muri bari batuye muri Uvira bateza Kavimbira, hari abahungiye Bujumbura, benshi bakomeje gushakisha uburyo bwose baca no mu zindi nzira zo gusama kugira ngo bahunge igihugu cyabo. Yego. Urabona yuko rwose situation ari hatari kandi koko n'ubundi abaturage n'impamvu ikomeje gutuma bagerageza kuvuga bati duhunge cyangwa dukora igishoboka kugira ngo duhunge, nuko ikizere cy'uko umutekano wizewe neza 100% nta gihari rwose. Yego, Karembe Mabra urakoze cyane, reka dusoreza hanga uduha situation y'uko byifashe. Urakoze cyane. Yego, namwe murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Turabashimiye cyane, twe turakomeza dukurikiranire ibiri kubera Uvira. Ntuve hano, fyonda sabone, dukomeze tubagezo update. Hasta la vista.